Go tokafala ga kgolo ya ikonomi go amogetswe ke ikonomi le fa go nnile le dikgoreletsi. Dikgoreletsi tse di akaretsa bothata ba tlamelo ya motlakase le maparego mangwe a kgoreletsang kgolo. StatsSA ya re kgolo e tlhageletse mo maphateng a o akaretsang kgwebo le matlole. Temothuo le yona e matlafetse ka ntlha ya go oketsega ga temo ya maungo. Bodirelo ba moepo bo koafetse ka phesente mo maphateng a tlhagiso ya dimetale, platinum, tshipi le gauta. I don't think it's a cause for celebration. I think all it does is tell us that the economy is not collapsing completely. But one must bear in mind that a lot of negative developments took place in the second quarter that we are in right now, including the floods in KwaZulu-Natal and including intensified load shedding, both of which, and on top of that, we've had big increases in fuel prices that are eroding disposable income, and we had further increases in interest rates. So I don't think one should celebrate the first quarter figures. It was nice that we did reasonably well during that quarter, but one must expect economic growth to have slid during the second quarter. Go solofetswe gore kgolo ya inflation le kelo ya merokotso di tlile go nna le seabe mo go kgoreletseng ditshenyegelo tsa badirisi. The first quarter is not looking too bad from a consumer perspective. I think the second quarter is going to be under some pressure. We know that the cost of food has gone up. We know the cost of fuel has gone up significantly. I think that's going to press down on consumer confidence, and that means that people will, apart from needing to spend more on food and fuel, be spending less on more big ticket items like appliances and vehicles. So a bit of a mixed picture. The GDP data looking good from a consumer perspective, but if we think of what could and is already happening in the second quarter, maybe not as great news. Mo kotareng ya bobedi ikonomi e solofetse go koafala. Baitseanape ba re seno se kaya gore go tlhamiwa ga ditiro go tlile go tswelela go nna le tobo mo isagong. E leng go koafala ga ikonomi ya selegae go tlile go kgoreletsa ke mabaka a dinaga tsa kwa ntle jaaka ditlamorago tsa ntwa ya Ukraine le Russia ga mmogo le madirelo a tlhagisang dikuno.